Sisisi ng Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin king fake news, digil king efficacy ring bakuna, may bigunang apigilang mikalat ning milabas administrasyon. Aminado yung dating Health Secretary ang maragol impact ng vaccine hesitancy king pamagtas na rin kaso ng pertussis at aliwapang sakit, kalupa na ning ipe at polio. Mimyeno kanong babalaring doktor at eksperto ay istong mero ka ning bakuna, malitula ring tao at mika-outbreak. Manibat kanu king 98% vaccine coverage, bibagsak ini king 30 to 32% kaya being polio, measles, mumps, rubella, pertussis, hepatitis B at aliwapa. Karas na kanu ning 2042 to 2045, posible mo namang mitaas ang kaso na ring Mickey liver cancer. Pauli na ring anak mababakuna laban king hepa. Reng tutong eksperto mo naman kanu, na mararamdam at memayag paglaring peking eksperto. Mika problema mo naman kanu king proper planning. Dapat nung i-provide ng gobyerno ring bakuna para kareng bisa alang panyali kareng pribadong kumpanya. Dagdag na panggarin bunga no ning pamagkamali king milabasang administrasyon ng departamento reng maliliyari king kasalungsungan. Balita na lumalabas sa pertussis. Pero siguro, dapat rin nating tingnan at dapat rin nating tanungin, bakit ba ito nangyari? Bakit sa buong mundo, sa Pilipinas lang nagkaroon ng pertussis outbreak? At bakit yung polio bumalik? Bakit mo mga nakaraang taon grabe ang mga namamatay sa measles? This is all because of vaccine hesitancy. No? My apologies, but I call it actually the Duque and Ubial legacy. Dahil nung kapanahonan na sila'y nasa Department of Health at hindi nila pinigilan na magkaroon ng spread ng maraming fake news, yung nagkaroon ng mga alegasyon na nakakamatay yung dengue vaccine.